خۆشەویستان بەردەوامین گفتوگۆ دەکەین لەبارەی بەرەوپێشبوونەکان لە ڕۆژاوای کوردستان و لە سووریا گفتوگۆکان بەکوێ گەیشتون گفتوگۆی ئەم بابەتانە دەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز هاتوو ئەڤین سوێد هاوسەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبەری خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە لە ڕێگەی سکایپەوە لە ڕقەوە خاتووە ڤین سلااوت لێ بێم کاتت باش سپاس دەکەم سپاس بۆ بەشداریکردنت لەگەڵمان لە بەرنامەی پرسی ڕۆژ ئەگەر بکرێ پێمان بڵێ دوایین پێشاتەکان بۆ کورد لە ڕۆژاوای کوردستان چییە؟ گفتوگۆکان بەردەوامن لەگەڵ ئەحمەد شەرع و ئەو دەسەڵاتی ئێستا سووریا بەڕێوە دەبن؟ بەێ گەلێک سپاس بۆی وەمکەرە مەبانەی خوا سلااو و ڕێز بۆی هەر کەسی ما تەماشەت پێ دریا کورد ساتێدا ڕاستە نەها سووریا وەکی وەندەزانن هەشتێ ما دوازاندا کەتە قۆناغێکی نوودا دوێ قۆناغای نوودا هەم مژارێ سووری تەواهی ئیدی هاتە گوهارتن هەمشی وەکی باکوور و وڵاتی سووریژی هاتە گوهارتن یعنی نیقاشێمە لەگەل شامێ هەلبەت وێ بەردەوام بن لێ کار و خەباتێمە دە باکوور و وڵاتی سووری دەژی بەردەوامە تایبەت دەناوە vê demê de jî wekî tê zanîn êrîşeke gelek mezin li ser xakê bakur û jilatê Sûrî heye berxwedaniyeke gelek gewre heye hesede hem jî xelkê bakur û jilatê Sûriyê ê îro li bendawî bişirîn cisrê qereqoza yanî hem em niha wekî du kara bi hev re dikin yanî destpêkê xwe diparêzin xelkê xwe diparêzin xizmetguzarî ji bo xelkê xwe hem jî di aliyê dî de jî ji bo Sûriya nû pêşbêniyê me çi ne wê Sûriyeke bi çawa bi çi şekilî bê tevlîbûna xelkê bakur û jilatê Sûrî bi Kurdê xwe Erebê xwe Suryanê xwe çawa bê çareseriya pirsgirêka Kurd ya Sûrî de heye wê bi çi şekilî werê çareserkirin ev hemû mijarê giftugoyê ne vê demê باشە خەڵک دەیەوێ بزانێ کورد بە تایبەت بە گشتی دەیەوێ بزانێ گفتوگۆکانتان بەکوێ گەیشتون ئایا ئەو دەسەڵاتی لە سووریا هەیە لە ئێوە تێدەگا لێرە و لەوێ داوای ئەوە دەکرێت کە هێزەکانی سووریای دیموکرات چەک دابنێن ئایا ئەمە داوایەکی ڕەوایە؟ یعنی هەلبەت نەڕەوایە ئەو مژار تاکو لە باکوور و وڵاتی سووری ێریش هەیە تاکو تهدید هەیە سەر خاکەمە هەلبەت وێ چاوە دەستپێکی چەک هاتیە هەلگرتن ji bo parastina xakê ji bo parastina xelkê vê herêmê ew berdewam e yanî nemantiqiye ku îro nîqaş werê kirin ser çekê qesedê û hînan jî bakur û jilatê Sûrî bi rengekî gelek hovane êrîş rojane hene îro zarokê vî gelê di xendeqa de ne parastina bakur û jilatê Sûriyê dikin bilekis dibe ku yekû wekî rêveberiya Şamê xwe dibînê wekî xwe rêveberiya Sûrî tevahî dibîne dibe ku destpêkê ev êrîşên ser bakur û jilatê Sûrî heyî rawestênê alel eqel bang bike ku ev êrîş werne rawestandin û bi wî şekilî em dikarin bi hev re êdî guftugû bikin diyalog bikin yanî diyalog beriya ku ev êrîş werê sekinandin helbet wê tişekî nemantiqî bê باشە گفتوگۆکانتان بەکوێ گەیشتون وادەیەکی دیاریکراو هەیە بەروارێک ڕێکەوتێک تاریخێکی دیاریکراوەیە بۆی کە بڕیار بدەن جارێکی تر دابنیشنەوە لەگەڵ ئەحمەد شەرع یعنی وەکی ku بینەرێ وەژی دەزانن جارە یەکەمین رێزدار مەزلوم عەبدێ وەکی قەوەتی عەسکەری نیقاش هاتێکردن لێ وەکی رێبەبەریە خۆسەر تو شاندا ji rêveberiya xweser heta niha berê xwe nedaye Şamê helbet dibe ku destpêkê hinek îşaretên îcabî hebin ku xelk Sûrî bikarbin hevdû fêm bikin mane bidin bi wî şekilî îdî wê çûyîneke me Şamê çê bibe lê heta niha wekî rêveberiya xweser me berê xwe nedaye Şamê hîn zêdetir em meşgûlin bi êrîşên ku niha heyî ser herêma me em meşgûlin bi piştî êrîşan ew xizmetguzarî bi rengekî çawa baştir em bikarbin pêşkêşî xelkê xwe bikin û çûyîna Şamê helbet gelek darûrî ye bi Kurdê xwe Erebê xwe Suryanê xwe pêkhateyên vir tecrübeyeke me gelek gewre heye di bakur û jilatê Sûrî de di aliyê îdarî de îro tecrübeke me mezin çêbûye di aliyê sîstem de avakirin de tecrübeke me mezin heye di aliyê xweparastinê de 100,000 hevalên ku bikarbin
پاراستنا وی خاکی بکن وکی هزین پروفیسیونل بویجی باکو رجلات سوری تجربه که وی شکلی هیا کو بکار به پیشنگتی جشامه را بکی جبه تواهی سوریا حتی کو اوری و بری حتی آواکرین وکی اون زیج زانن وجی دو شوپینن 2014 دا نقاشن گلک دریج به پیکاته یارا به کرد خو عربی خو سوریانی خو به پارتیان سیاسی به جواکا سیویل به جن به جوان به هر کسی را او ربری هاتی آوا کرد نهاج بکو تو تواهی سوریا بین جمخوا لگل هف و بکار به نقاشه که بکن او اساس ما کریه ما بریا 2 سالا کریه جبویش امکارن پیشنگتی که راست بکن باش بکن و ام دوی ده گلک شخوا باورن باشە خاتوەڤین وتت ئێمە سەرقاڵین بە ئەو دەستدرێژیانەی هێشتا بەردەوامە بە تایبەت دەزانین لە بەنداوی تشرین ئێستا شەڕە و ئەو هێزانەی نزیکن لە تورکیاوە بەردەوام هێرش دەکەن پەلامار دەدەن ینی چیان دەوێت لە هێزەکانی سووریا دیموکرات ینی دەیانەوێت بەچی بگەن بۆ دانانیشن پێکەوە بژین ینی تورکیا چی دەوێت لە هێزەکانی سووریای دیموکرات يعني مخابن قالك جار مدرسة ديالوج ما دريش كركو أم بكر بن بجنا صيغتك كو أم الهف بكن لي هرو هر أو دنجي سلاح بالانترب ودنجي إيريشو تهديدا جالية دولتها تركب بالانترب والهري ماما إيه ماجي أما جبور خبو باريزن يعني وكي ودزانن خلك به هري ميدنا وصالين بوريدا قالك قناغن جران ضرب عسكرن شاري داعشي بقرا برياوي جبهة النصرة بقرا إيريشا دولتها تركو داقر كرناوي 2018 عفرين جريس بيسريكانية يعني ما قلق قناغين قرص ما ضرباس كرنا حتى رجائيرو نها نمنطقية كو هركس سوري دا دبجي إيدي سوري رزقار بويا رجيما ظالم يا بعث ونها خلقي سوري بدست تركان إيرو إيريشي هريما مدكن يعني منطقة دانينا تاني أوا کو تجربه ریبریا خسر لواز بکن تک ببن خلک به هرمی اکبرگه کی آشیانه به رجیان کردن بسالا تجربه کی خوی گلک بدو وکی ریبریا خسر آوا کردن به هفره هفبش هر کسی بنرینا خو هر کسی به اراده خو هر کسی بینا خود نم دجی خود گری قط منطقی لینا لی تشتکو دوی هرمی دچه بوی اساس ایریشم گهاتنا حتی هاجی یکی منطقی جینا بو حتى جو أف منطقي ببي بوينا باشا خلك به هرمي بإصرار قرصنا خودكي از بخوا لبندافة تشرين ببري دروجاز قازم بحثاوي برخدانية بكم باور بكن 2014 حتى 2024 جاوا كرنا ريبريا خسر قلك روشران ما درباس كرن قلك إيريشن قلك زحمتية جياننا أمبارغو بو ليه نهات تشتغل تشرين دبي راستيجي ديروكا كردادا وببي يعني نقطة قلك هجاغو كرد إيدي بي سر بلند من شاوا شروان القصدي شاوا خلق باكروجلات السوري بهفرا دخوازن دسكفتي خوا بباريزن هلبت كرد بيشنجي وينا شاواج دسبيك دا بيشنجون حتى روجا إيرو بيشنجي وينا بهزار إنسان بري خوددنا في بنداوي جبكو بروژه خو بپارێزن جبركو اف بنداف جسر قرق وزاق اگر ورد اگر کرن جعلیه چته دولت ترک و دولت ترک و وی خطریه که گلک گوره لسر باجار کوبانه چه ببی داکو نبی او قص پاراستن هيا جبكو هري موري پاراستن از دخوازم ویجی بیجم يعني اگر اذن هبي نها دبيكو نها خلكي باكروجلات السوري دروشة كجلك جراندا بنلي بشجرتي يعني هيفي أميدة خلكي كردستان تواهي كسن ديمقراط كسن اشتخاز ايكو ايرو مساجي خواج باكروجلات السوري را ريدكن او دبي هيز ومورال جبكو افقل بتجربه ياكو هاتي اواكرن بكذا هزار شهيد وبرندارا مالبات شهيده جبكو بباريزن دسري دجي از وكي خلك سليماني تخازم راسي جي دريا قناه ورا حمو مساجين قوتين قل جرام بهانا جبويما آلي كاري بيشتغري وهر وكي دند آلي موقف سياسي دا او جهه رئيسيه
ئەو بێگومان ئەوە واجبێکی نەتەوەی و نیشتیمانیە لە هەر پارچێکی کوردستان ئێمە پشتیوانی لە یەکتری بکەین وەکو یەک میلەت یەک نەتەوە شانازی بە یەکتر بکەین. ئەوەیشی سلێمانی دەیکا بەڕاستی وەکو واجبێکی سەرشانی خۆی واجبێکی نەتەوەی کار چاوەڕێی ئەوەی لێ دەکرێت. خاتوەڤین لە ماوەی ڕابردوودا چەند ڕۆژی ڕابردوو ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز هەواڵێکی بڵاو کردەوە دەڵێ جۆرێک لە لێک تێگەیشتن و دانیشتنەیە لە نێوان تورکیا و هێزەکانی سووریای دیموکرات. ئایشتی وا هەبووە هیچ شتێک؟ یعنی دناوا ساڵێ بووریدا gelek hewldanê hene ku ev êriş û ev êrişek giranî ku ser herêmê werê rawestandin ji aliyê Bakur û Jilatê Sûriyê ve tu carî tehdîd ser dewleta Tirkî nebûye. Di aliyê Sînor de tu car gulek nehatiye teqandin ji bo Tirkiye. Bo wê jî yani yê me pirsgirêkê me ku em bi hev re rûnin diyalog bikin li hev bikin hemû pirsgirêka bi rengekî aştiyane hemû metirsiyên ku îro Tirkî dibêje em karin bi rengekî gelek zelal nîqaş bikin û çareser bikin. Di nava rojên borî de nava meha borî de gelek peyamên ji aliyê hem Rêzdar Mazlûm Ebdê re hem jî di aliyê me de wekî rêveberiya Xweser yên ku gelek hincetê tirsa ew ji matirsiya Tirkiyê wê ji holê rakin gelek gavê me ê bi vî şekilî hebûn. Yani ji bo aştiyê destê me her û her dirêj bû em xelkê Kurd û xelkê vê herêmê wekî Bakur û Jilatê Sûriyê jî her destê me ji bo aştiyê her dirêja em dixwazin her tiştî bi rengekî aştiyane çareser bikin lê dema ku êrişî çê dibe dema ku şer çê dibe di şer de jî em gelek yani herkes îdî şahidê wê. باشە خاتوێڤین باسی ئاشتیت کرد یعنی لە ناو سووریادا تەنانەت لە ڕۆژاوای کوردستانیش هێزگەلی دیکە هەن هێزی کوردی بۆ نمونە ژناف سووریا ئەنە کەسە هەن پەیوەندی ئێوە لەگەڵ ئەوان چۆنە و چۆن دەڕوانە شێوازی مامەڵەی ئەوان یعنی هەوڵ هەیە بۆی کە لەگەڵان پێک بێن هەندێک جار دەڵێن نایەڵن هێزی ڕۆژ بێتە سووریا و ئەو ڕێگریانە بۆ چییە پێتان وایە بەرکەوتن دروست دەبێ؟ Yani em bincarekî gelek nîqaş hate kirin lê niha rastî jî Sûriyê xunageke gelek dîrokî re derbas dibe xelkê hem xelkê Rojava hem xelkê tevahî Kurd îro çavê wa li Kurdê Sûriye ne xelkê Rojava ne îro destkeftiyekî gelek gewre heye pêşengitiyeke gelek ciwan heye ji bo tevahî Sûriyan ji aliyê me ve. Yani dibe ku di demên borî de hinek mijar hatibine jiyan kirin hatibine derbaskirin lê niha çawa berê jî me digot herkes bi rengê xwe dikare di nav rêveberiya Xweser de cihê xwe bigire di nav de jî ew hêz niha jî careke diyê wê dibêjin eger vegerin nav gelê xwe eger vegerin nav malbatê xwe em ê gelek kêfxweş bin em ê yani hemû pirsgirêkê heyî jî bi nîqaş têne çareserkirin û texmîna min heye ku gavên erênî têne avêtin di vê mijarê de. زۆر باشە خاتوەڤین پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ کوردان لە ڕۆژاوای کوردستان چۆنە ئێستا پشتیوانی ئەمریکا فەڕەنسا ڕۆژاوا بەگشتی ینی وا دەردەکەوێت ئێمە لە میدیاوە دەیبینین کە پشتیوانی دەکرێن پشتیوانیەکەیوان چۆنە و پشتیوانیتان دەکەن و تا چڕادەیەک بەهێز لە پشتی ڕۆژئاواوە وەستاون. Yani beriyanha em şerê Daişê de em şirîkê hebûn û ev jî bi rengekî zelal tê gotin ji aliyê van hêza ve ku em şirîkê hebin û şirîkên cihê baweriyê ne ji van hêza re. Xeteriyeke gewre hebû li ser tevahiya dinyayê me bi hev re me ew xeterî hema tune kir. Niha ew piştîvanî rastî jî bi rengekî gelek vekirî tê gotin. Hemû hêz ê ku hem ziyaret çê dibin şande diyalog çê dibe di rêya ragihandinê de bi rengekî gelek vekirî dibêjin piştewanî didin ji ber ku tecrübeyeka hem aştiyane heye hem tecrübeka demokratîk heye hem rolê jin heye di Bakur û Jilatê Sûrî de hem jî
پێکاتەین گو بەهەورە ژیانکن ئۆل و باوەریە گو بەهەورە ژیانکن ئەو هەموو جهێوا هەندوڕێ باکوڕ و ژلاتی سووری دا هەیە و دکارێ ببێ وەکی میناکەش بۆی تەواهیە سووریا یعنی هەموو شاندەیەک و ئەم تێکلی دەدەینن یانجی ئەم هەردیتن دکن دەبێژن و ئەفکار چاوا کردیا ناوە 2 ساڵادا و چاوا بەهەورە ژیان کردیا و چاوا ڕێبەبەریەک ئاوا کردیا و چاوا ئەو قەسنێرینên جودا جودا رەنگەرەنگ و ئانیە جەم هەف و بەهەورە دناوە 10 ساڵادا کارێکی gelek زەحمەت کردیا ئەم بخوا ئەرێنی دبینن ئەم بخۆژی ئالیکارن ئەم بخۆژی gelek vekirîne ji بۆی نەتەنێژ بە باکوڕ و ژلاتی سوورین ها ئیدیش بۆی سووریە گشتی نیقاش تێنەکردن ئەم کارن پێشەنگتیەکە gelek خورد بکن دەبان مژارەدا تەواهیە سووریەدا یعنی ئیرۆ دو سووریەدا ساحل علوي هنا درزي موحدين هنا هم يعني اسماعيلينا مرشدينا سنيا وهر وكيدن يعني قالك رنگ رنگ ده هندروي سوريا ده هنا كو ام دخازن في فان رنگا برنگ كي بدو سوريا كا هلبت غوري دلي هر كسي عم خاتوا فين ولا سوريا فدرالیتان دەوێ کۆنفیدرالیتان دەوێ حکمی زاتیتان دەوێ یان شێوازێکی جیاوازتر لەم نیزامانەتان دەوێ ئایا لە چوارچێوەی سووریا دەتانەوێ درێژە بە خەباتی خۆتان بدەن؟ بەێ یعنی ئەم پرس gelek گرینگە پرسەکە گو ئەمژین هاش خۆ دەپرسن بەرکو یێمان ها تەجروبەیەما هەندوڕەی سووریا هەبوونەما دناوە سووریەدا ئەساس تو نەبوو وەکی gelevê herêmê کردê xwe bi Suryanê xwe bi Erebê xwe wekî hebûneke me di vîna me nebû di hundirê Sûriyê da carê yekemîn ya ku me dîn çêbûye îrade çêbûye xwe rêvebirin çêbûye di nava şeklê rêveberiya xweser de çêbûye rêveberiya xweser jî wekî hûn dizanin şeklekî îdareyî nenavendî ye yanî heft kantonin desteyên girêdayî vê rêveberiyê bi giştî bi şeklekî konfederal bi heve girêdayîne لê sîstemeke nenavendiye her kanton ji ber ku xusûsiyeta wê heye cudayiya wê heye ew bi xwe karê xwe birêk û pêk dike yê me tenê wekî rêveberiya xweser ya bakur û jilatê Sûrî cihê ku em nihalê dimênin di Reqayê de tenê koordînetkê alîkarî dide şêwir dide û bi vî şeklî ye înha ji ber ku ev tecrûba me yanî di nava 10 sala de me jiyan kiriye em tê de ozman bûne hinekî em dixwazin di nava Sûriyê jî wekî terhekî bikin ku Sûriya bi giştî nenavendî bê ji ber ku hemû êş û azarê ku me jiyan kiriye ji şeklê rêvebirina merkezî ya ku tund bû ya ku tenê yek alî nas kir yek reng nas kir û ême jî ji ber ku em di Sûriye de pir reng hene em dixwazin bi hemû rengê xwe îro hazir bin di nava Sûriyê de di nivîsandina destûr de دبێ ku hemû hem partiyên siyasî wekî kutla hem şeklên ku hatine avakirin hemû di nava Sûriya nû de nivîsandina destûr de hazir bin da ku bikarbin mafê her kesî biparêzin. Başa xatwevîn Tirkiye dawa dika kampî hol ke jimarêkî zor li Daeş û kesûkarî Daişî têda ye teslîm be hêzekanî ba bilên tehrîrî Şam bikire و لە دەستی هێزەکانی سووریایی دیموکرات دەربێنرێ ئەمە داوایەکی ڕەوایە؟ یعنی ئەو مژارێ کامپێ هۆلێژی مژارێ حەبسیên داعشê و îro bi hezara insanên tundire di nava bakur û jilatê Sûrî de di nava hepsê Daişê de hene ew mijarekî girêdayî kesên ku esas ew Daeş tu nekiriye ew jî hem qesede ye hem jî koalisyoneke navnetewî heye ku alîkarî daya ku Daeş bi vî şeklî bi alî eskerî de tune bûye bûyê wê jî yanî ji bo rêvebirina kampa ji bo hepsa ev mijarekî taybet girêdayî yanî wê di nava nîqaşên demên pêş de diyar bibe ne em bi tena xwe biryarê wê didin wekî rêveberiya xweser û qeseda ne jî koalisyon dikarê bi tena xwe bide û ji xwe çû mafê Tirkiye di vê mijarê de nîn yani Tirkiye bi destê Daişê xurt dikir di nava herêma me de alîkarî dida Daişê perwerde dikir êrîş dikire ser hesekê ji bo
حبسێ داعشی دەرکەبن ji حبسێ û her êrişekî goçê dibێt Bakur û Jilatê Sûrî de şanayên razayî xelayên Daişê zindû dibin بۆ wê jî yanî hem nemantiqiye hem jî tu heqê wî tu mafê nîne. هاتووەڤین دوا پرسیاری من چۆن دەڕوانە پشتیوانی کورد لە پارچەکانی تر بۆ ڕۆژاوای کوردستان یەکگرتووی کورد بە گشتی لە باشووری کوردستان لە باکووری کوردستان یعنی چەندامە بۆ ئێوەش گرنگە ئەو پشتیوانیانە و هەڵوێستی سەرکردەکانی باشوور بەرامبەر بە ڕۆژاوای کوردستان. ڕێزدار ئەم چاوە تەجروبەیە کۆبانێ ku her kes hate cem hev û kobanê parast ew dibe hêzên Kurdistanî bin jî em jî internasyonal bûn em koalîsyon bûn niha jî qunaqekî gelek xetera gelek hesasa keda got hatiye dayîn bedelên qelenên xwîn hatiye dayîn îro gerek em misoger bibe û ew misogerî jî gelek ihtiyacê xelkê Bakur û Rojhilatê Sûrî heye bi her destek dayînekê de û di vî alî de hem xelkê me aliyê dî Kurdistanê ew Rojhilat bê Bakur dibe Başûrê Kurdistan bê ew heta roja îro ser piyana yanî rojê de bi dehan mesaj tên rewşa Rojavayê Kurdistanê çawa ye bi çi şeklî ye çawa karin alîkar bin د هەموو ئالیا دا هم د ئالیە سیاسی دا د ئالیە دیپلۆماسی دا د ئالیە مرۆڤی دا یعنی خوازم وێ بێژم یعنی ئەv دەستکەفتیە کو ئیرۆ هەیە د ڕۆژاوای کوردستانê de ne tenê xelkê Rojavayê Kurdistanê hem destkeftiyê Bakurê Kurdistanê hem destkeftiyê Başûrê Kurdistanê hem destkeftiyê Rojhilatê Kurdistanê bo wê jî ew qasî xwedî derketin heye li Rojavayê Kurdistanê ku wekî rastê jî wekî heta niha hatiye parastin bi kedeke gelek mezin ew berdewama bo wê jî tu yanî çawa yanî ku wekî rêveberiya xwestek bike ku alîkarî lazim e ew esas derfet nayê dayîn ji ber ku alîkarî di hemû aliya da piştgirî di hemû aliya de tê dayîn. خاتووەڤین سوێت سپاس دەکەم سپاس کە کاتت پێ بەخشین لەگەڵمان بووی بەشدار بووی لە بەرنامەکە سپاس بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانمان زۆر سپاس ماندوو نەبن سپاستانەکەین بێگومان گەلی باشوور لێرە لە باشووری کوردستان هەمیشە دڵی لە ڕۆژاوای کوردستانە